de menta perlok ni la poi syaka bakhadu jong kaneka jaka ne jong kaneka sor kabadai hapo jong kaneka ri Rwanda te kanai kadeka shnong kadeka harut nong jong ka neka sorba kabadai jong kaneka Kigali kabahap pat kabadai ru ka kapital jong kaneka ri Rwanda te ngila yat nanti khadu menta kaneka jaka swa bangin sa penkut no ya kaneka jinjat lenti ya kaneka ri Rwanda te ngila po ya kaneka jaka pet kalong kasor ba itenat pa tang ba hangne kadai harut kamdai ha pedeng jong kasor tang ba pet kasor ka ba itenat kasor ka ba khuj ba subab ha te kalong ka ek ka ba itenat te kadai ka ne kadai kata ka Kigali tang ba kadai ka baharut nong kamdai ha po jong kasor tang wapet kini kiyeng kisam kini kisurok kiba itenat ipu ipeng te shwa bangin pankut no ya kaneka jingyat lenti hang ne po ri Rwanda te ngaya kendu khadu ya kaneka wei ka sor ba te nang de syakmat nginsan nang yo ibyang ya ki wei ki jaka andangi la jam hapo kari yukanda te kalong ke ke pas ngau tenat yang habang ya lenti ya kaneka ri Rwanda kadai kari kabala develop ha pandayan ujar pat kiwei pat kiri te kamtam hang ne apo jong kaneka North Africa te pet itenat ki ying kisem ki nadu ki surok nadong syadong long kolong ke itenat te ngin saya kenduk pat perlok hakiwei pat ki por ndang la jam hapo kari kandang saya pun ibyang ya pi bakumno kata kari kanda bertane kari Rwanda ki don kicing ya per namar dahang nete kalong ke ba itna di tang ba yo la se hapo yukanda ro kanang kham bah bane kaneka ni kham itna bane kaneka ri Rwanda ndrei ngin saya pet ndang ala poi ngan sa pun i ya pi kat bangala ban yo ringdor habang ya jenti te kubla shibun perlok nam taknik baro kamtam ya pi ki baju melen ban support yang amal kapor sakapor te don bok bu blai sumar sukar ya pi unda undri ya pi kam di jam ya pi to kubla shibun ya pi baro